Ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩega. Muthia Bishop Ben JCM Church na Pritty Vishy nĩ magĩte na gĩikaro na bagakorwo makĩrekanĩra igũrũ ũguo thĩinĩ wa mũcemanio ũcio. Pritty Vishy nĩ aheo wĩra ta brand ambassador wa kambuni ithano hamwe. Kambuni ici nĩ Zunguka Africa, Safaris Limited, Fanikisha Microfinance, Smart Lord Kenya, Cactus Properties na Jujes Mahogany Center nĩ makĩrĩkĩrĩro kĩa andũ no gĩkorwo kĩrĩ gĩthaka gũkĩra kĩambĩrĩrio kĩaguo. Kenya na mwena wa comment section makorwo makiandikwo na Mwangi Kebane akawa huu Vishy ni kama alikuwa anadai tu kazi lakini bora usiguze mlima na masiku baya kauga Pritty life has taken another shape. Na Kadri Maina kawa Bishop is a comedian na Shiko Kiaria kawa God can bless you even out of evil. And I just Gucho kawa the cause of what could happen was too much to withstand. Name tarnishing could cost new Bishop a lot. Quick rectification come the brewing storms. Brain do save. Heno gehai koro hagikia muho wake na kuga Rahab konga kauga tafai mtu aniambie mimi niko mnono na niko ugly na Purity nungwaka koro akiuga this is braving na shiro kama wako kwa watu wa moshene ongeeni sasa na mwazmoza kwa gone time is the best no matter atapitia kwa matusi ama madharau iitwe Mungu na mtok David Mwari agakia muho wake wa mwisho na koro wakiandiko ni wakati wake wa kushine wako kwa Mwangi wa mohoro ni eno goheana gitio kinene wetekere ko gitufollow mweno wa TikTok no itekere gukoro ugi subscribe thini wa channel itu ya Mwangi wa mohoro.